best makeup artist. Hi guys, so this will be a makeup video but with a twist. You know what will be the twist? बबली तेरो मोबाइल Makeup on our ugly sister and we're gonna make I'm very beautiful. You shut up, you little kid. मेरा नाम लतिका. Oh, pink color. Let's go. Okay, so I'm going to apply this cucumber toner. छी, अब तारा बटो गर्नु. खुट्टा सम्म टोनर लगा हान मेरो. Mascara. मेरो आइब्रो नै कन्सिलर गर्दियो. तो आइब्रो को तल माथि हो नि त कन्सिलर लाउने. आइब्रो नै कन्सिलर गर्यो भने त मेरो आइब्रो त टक्लु देखिन्छ. हल्का म खतरा पेन्टर हो. हैन, it is applying really nicely तर. तर एकदम राम्ररी मस्कारा लगाइदिराछस्. आर्या मेरो है एकछिन. मिठो रहेछ है. Guys, I put this lip liner and What did you do to my lip balm? This is not lip liner, this is lip balm. Rukna! will be applying this Color Bloom liquid blush. मुखमा टोप 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 मुखमा टोप 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 मुखमा टोप 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 लाएर लाउने हो. त्यसले नलगा. मुखमा टोप 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 टोप. It's the third time me saying this, but this does not look liquid. What? I did very good in this part. Oh wow. Okay, concealer चाहिँ कहाँ लाउँछ? I'm going to apply concealer under her eyes to hide her eye bags. Eye dark circles. Dark circles. Oe! किन हान्न खोजिरहेछस् मलाई? ओए तल तल यसरी यसरी. कति राम्रो पाउडर हो पाचुको. आमाको पाउडर हो त्यो. यसले मेरो के रे मस्कारा र कन्सिलर एकै ठाउँमा ब्लेन्ड गरिदिन्छ जस्तो लागिरहेछ. एकछिन है. कालका लाए त. त्यो मस्कारा लाग्यो नि त. Time for this, my amazing friends. eyeshadow. यो मस्कारा आइब्रोमा लाउनु सक्यो, आइल्यासेसमा लाउँछ. त्यो आइलाइनर हो. Oh my god. या कोठी. मान्छे राम्रो बनाउँदा खोज्दा खोज्दै बिगार्छ नि. यो जानी जानी बिगारेर यस्तो लपट लाग्छ तँलाई. कोठी तल देश नगर न. खै ब्लस लाउनु. आँखा बनाउँदैन. I'm going to be using the steel metal. Never mind. Steel metal. I've already used it. ए यो मेरो साइड हो. यो साइडमा चालु गर्नु. यो सायद you need to sharp it. निकी यसले के गर्ने? खै आइब्रोमा लाउने होला है यो? के लाइराख यसले मेरो आइब्रोमा? मसँग आइब्रोमा लाउने केही पनि छैन मसँग. ओए आइलाइनर आइब्रोमा लाउँदैन. के त? Oh, okay. So guys, I applied this eyeliner जस्तो देखिरा eyebrow. Nail polish देख्ने जस्तो देखिने eyeliner. This is moisturizer. He's applying moisturizer after doing all this thing on her face. सुकी गर्ने. That's a very smart move. Ow! आँखामा कति खरिरहेछ हो यो अनुभवले. राम्रो बनाइदिरहेछु के एकछिन. BB cream.
Assure BB Cream SPF 30+ all-in-one skincare protector cream. Hydrates, protects, perfects 40 grams. मैले जसले राम्रो मेकअप गर्छ त्यसले क्याश प्राइस 5 रुपिस दिन्छु भनेको थिएँ। छैन माथि 5 को पछाडि 2 टा दिनु अब यसले शार्पनरले सार्प गर्नुपर्छ कि घोचिरहेछ। आमा हेर्नु न मलाई कस्तो बनाइदिए। एकछिन टीका लगाइदिन्छु। भाइ पेन्टर हो यहाँ हैन कि यहाँ लाउँछन् कि टीका। मेरो साइड हट। बाइ द वे मेरो आज अर्कै भिडियो बनाउने प्लान थियो। यिनीहरूले मलाई घसेटी हामी मेकअप गरिदिन्छौँ भनेर। This was not my priority choice है। अय मम्मी I think we should do a makeup every time when she goes out. Okay, आगे Guys, मेरो सर्ट लास हैन अब। गालामा लाउने नि तपाईले लाग्यो त मुखमा। ओके खासै त राम्रो देख। Hey, फिनिशिङ गर्न जा। छोड। this blush has survived. It has gone through very serious challenges. This is blender, this is not blush. Same thing. त्यसै पो लाउने म त हातले लगाइरा थिए। निकमा आटिसके। साइन निधारमा साइन गरेछ फेरि एउटाले। So she gets to see one side and she has to rate it, and after seeing the other side she also has to rate it. Oh, this is kind of pretty, but I don't like the eyebrow here. And ये से कोले बनाइदिएको यो सोवानको काम हो यो। I like अनुहारको side but not the eyebrows. यो चाहिँ मलाई थाहा यो सोवानले गरेको देखेर बनाएको यसले। ल let's do the सोवानको side reveal. Oh my freaking ओ यो त लाउने बिर्से आइले। ओम भटभट। So guys, no. Planning to Guys, as you can see, I clearly won and I need my 500 rupees because she said it in the video, whoever did the best, he would have got 500 rupees. But sadly, I did not get my money, so I'll be choosing one alternative punishment for her. And the punishment for her is she has to go around the town to the petrol pump with that face, and I don't even want my money if she does that, so I don't even need my 500 rupees. All she has to do is roam around the town. 2,000 years later. So guys, we're taking her out. Let's go, let's see. Yeah, having fun. Guys, look at her. Our Miss Dustbin. We're going to take her. Hey, no running! No running! No running! So guys, she ran. Look at her face, guys. Everyone, look at her. Namaskar. Guys, I'm her bodyguard to make sure she does not run. Keep it in. Lock it up. I've reached the destination. नहीं हेर त भागी भयो यो बज्नलाई गरिरहेको छु मलाई पनि थाहा छ